Lokal. Malaksid iti psychosocial support nga iti Jaya ti Speak Up I'm Here iti Ilocos Norte Youth Development Office. Narway pay da iti aktibidad nga isaysayang kap ti nasaong nga opisina. Inbatad ni Ms. Romelia Tagama iti Speak Up I'm Here at darag iti recreational activities kas kumati canvas painting, yoga ken meditation. Inay na karayte nga bulan ti Marso ket maangay da iti aktibidad ken agtuloy inton bulan ti Hunyo, Setyembre ken Oktobre. Inglawlawag ni Tagama nga daray ti imbiteranda nga facilitator tapno agisuro karay ti nadakamat nga aktibidad. Madaming activities na ino-offer aside from psychosocial support. So meron din kaming mga recreational activities like let's say for example canvas painting and yoga and meditation. So the yoga and meditation and canvas painting training is nangyayari siya quarterly. So ibig sabihin i-invite kami ng mga facilitators para maging sila yung maging head, magturo ng canvas painting and yoga. So for the yoga and meditation, magkakaroon po kami ng activity sa yoga and meditation on March, and then after March is June in celebration of the International Yoga Month, and then September in celebration of the International Suicide Awareness Month, and then October in celebration of the Mental Health Month. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM.